Ja sam u Srpsku radikalnu stranku, evo zaposlio sam se u komunalac, plata je slaba, nemam pare za leba, nemam pare da othranim decu, sirotinja, imam 9 dece. Koliko? 9 dece. Pitaj me ti koliko imaš tesu. Koliko imate unučadi, gospodine? Gospodine, ja sam od 9 dece stvorio 42 unuka imam. Pa nisi ti stvarao unuci, ko ti stvarao unuci, porodica? Imam, Koliko žena imate, gospodine? imam od 4 žene sam imao, sad trenutno jedna mi je umrla, Stana Đorđević je umrla, a ostale su još 3. Šta planirate dalje, gospodine? Pa planiram da napravim još do 7-8 deteta, da bi povećao natalitet Srbije. Pa čime pravite decu? Krampom, lopatom? Evo radim, čistim nužnici, čistim klozeti, fekalije, privatno radim, kopam grobovi. Grobovi kopate? Kopam grobovi. Hvala gospodine. Hvala i vama, Mladiću, hvala na ovaj intervju što sam dao.